Nina bakomakhulu ngonyama uMahlomo ehlathini njengohlanya uhlanya lusemehlweni amadoda siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze libumbeni ihora lesikhombisa kusihlwa naze ehamba phambili kusihlwa nje. I will circulate the judgment by email. My registrar has a list of all interested parties. Sizokuthula kusasa isinqumo esicelweni esifakwe iqembu MK sokuvimba ukuhlala kwekhomishana ezabehlulela iJSC ngesonto elizayo njengoba umholi waleli qembu uDokotela uJohn Hlophe esanqatshelwe ukuba ingxenye yomsebenzi wale khomishana. Mchunu was not just a member. Indeed, he was beyond that. Lo wabe undunankulu waKwaZulu Natal uWillis Mchunu sememezele ukwesula kwakhe njengelungu leANC. Usekixabezwe ngodili kajela abangama42 neminyaka engaphezulu kwama7 uNkosinathi Phakathi owalahlwa amaqala okudlengulwa ngaphezulu kwama19. Inkantolo ephakeme yaseGoli ebihlele inkantolo yemantshi ePalmridge ithe uPhakathi akufanele aphinde aphume ejele. Besibhekwe ngabomvu isigwebo sikaPhakathi namhlanje kuyavela ukuthela kuleli libhekene nenkinga yokwanda kwamacala okudlwengula kanti kufanele kube isifundo ukugwetshwa kwabenzi bokubi. Umehluleli uthe uPhakathi wayeyazi kahle into ayeyenza. The fact that the accused was in possession of a knife and a firearm clearly indicate that the offense were premeditated. Inkantolo ephakeme ehleli Palmridge ithole ukuthi uPhakathi akakhombisi nakancane ukuzisola. The victims are vulnerable members of society, namely women and children. The level of sexual violent crimes towards children in our society has reached a dangerously alarming proportion. Ezinye izisulu zizizwele ngawazo ngesikhathi inkantolo ikhipha isinqumo. Usihlukumeze kakhulu. The joy that we used to have singama families, it was just shattered. Jabulile kakhulu ukuthi ekugcineni umthetho uze waba nejustice. INPA isamukele isigwebo. The 42 life terms are for rape and the rest of the sentences are also for rape, compelled rape, compelling a children to witness sexual acts, theft, assault and kidnapping. Ilisithu namhlanje igubha iminyaka engama58 yathola inkululeko kanye neminyaka engama200 lelizwe lasungulwa inkosi uMshweshwe wokuqala ikhule iphezulu eqhamuka emhlabeni wonke zibe ingxenye yomcimbi wokuqhakambisa ibanga eselihanjwe lelizwe. Namhlanje izwe iLesotho ligubha iminyaka engama58 lazuza inkululeko kanye neminyaka engama200 lasungulwa. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ungomunye wezicukuthwane ebezithamele lo mcimbi. The Mountain Kingdom has made and continues to make a great contribution to African society, knowledge and development. Lesotho is as solid as the majestic Maluti Mountains, which overlook the vast splendor of the valleys and cliffs of this beautiful country. Iphini likanobhala jikelele wenhlangano yezizwe lituse iLesotho ngokukhoselisa abantu ababebhace khona ngenxa yobandlululo. His treatment of former enemies demonstrated a profound understanding of peace building and his embrace of diversity, welcoming refugees and different groups into his growing nations, contributed to creating a stronger and a more resilient country. Inkosi yaseLesotho uLitsiye wesithathu utuse labo ababamba iqhaza ekuthuthukisweni kwezwe iLesotho. We are deeply indebted to you for the friendship and cooperation you have extended to us over these years. Some of those years were indeed difficult and turbulent. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba zeSABC.
Ingano lephakeme eGoli izosithula kusasa isinqumo sayo dabeni lwesicelo esiphuthumayo esifakwe iqembu MK sokuthi kumiswe okwesikhashana ukuhlala kwezithangamzi zekhomishana ezabehluleli okulindeleke ukuthi iqale ngomsombuluko. Enkantolo namhlanje iqembu MK neJSC kanjalo nenhlaka ehambisana nayo beqagulisana ngokuthi ngabe isinyathelo seJSC sokwenqaba ukumiswa kokuhlala kwezithangamzi zayo sifanelekile yini noma cha. Uhlangothi lwabameli bekhomishana yezobulungiswa alikudluki kwelokuthi isinqumo senkantolo ephakeme Western Cape sokuvinjelwa kaHlopho kwesikhashana njengelungu leJSC siyabophezela ngokuthi silandelwe kuze kuba ukucutshungulwa kwegama lakhe njengelungu kule khomishana yabehluleli siyaphothulwa. Point why you have a declarative put up like that is that MKP is quite aware that it would face a difficult hurdle to clear the outer test for interim relief. That's why it wants the court, in a sense, to read into Section 172B of the Constitution and Section 38 to allow for a court to grant an interim interdict in the A without meeting the 4 requirements for interim interdict. U-Advocate Dalimpofu obehola uhlangothi lwe-MK Party uthe isinqumo esithathwe inkantolo eWestern Cape ngokuvimbela uHlophe njengelungu leJSC kunomthelelo ongemuhle nokunyathela komthethosisekelo kanye nokushawa indiva kwelungelo lakhe njengomholi weqembu eParliamente. Our focus on the interpretation point, my lord, is that even if Mr. Ngalwana's interpretation is incorrect, the absence of Dr. Hlope alone has the same constitutional impact, the same nullifying impact on the composition. Ijaji uStuart Wilson uzocubungula izethulo zeinhlangothi zonke ngaphambi kokuthi ashicilele isinqumo sakhe azosithumelela kubameli beinhlaka zonke eziyingxenye yalolu daba kusasa ntambama. I will circulate the judgment by email. My registrar has a list of all interested parties. In other words, I say the JSC meeting can go ahead. I won't make that impossible by taking until tomorrow afternoon to say so. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uLesimchunu ukholwa ukuthi alisekho iqhaza libambile iqenjini leANC njengoba ke senqume ukwesula kuleli qembu. Umchunu uthi ke lesi isinqumo sokushiya iANC besingelula neze kodwa akukho abengakwenza njengoba singesihle neze isimo seqembu esifundazweni. Isinqumo eshiye abaningi bemangele. Obengumholi weANC KwaZulu-Natal umnumzane uLesimchunu uthathe isinqumo sokushiya leli qembu. Umchunu ubambe izikhundla ezehlukene eqenjini ANC kanjalo nakuhulumeni wesifundazwe ngaphambi kokuphuma kwakhe esikhundleni ngo-2019. Umchunu ke nowake waba liphini likasihlalo weANC kulesifundazwe uthi akaboni amagalelo akhe esadingeka kuleli qembu. Izinto zibaningi egcina sekuyizona ezikwenza udayi mase ihlangene ezanqwabelana zangaka sezingaphezulu kokuthi ngikwazi ukuyimelela mina. Eyokugcina nje kungaba yileyo ukuthi ngesikhathi ukudebate nje indaba yokwakhiwa kwenhlangano yokwakhiwa kahulumeni akhiwa izinhlangano uyakholelwa yini kuko konke okwenzekile? Mina ke anginako ukukholelwa kuko konke. Umchunu uthi ziningi ke izathu eziholele ekutheni athathe lesinqumo sokushiya iANC phakathi kokunye isinqumo sobuholi beANC sokungasebenzisani neqembu emkhonto wesizwe esifundazweni yize kuyilo elathola amavoti amaningi. Ngibona kushiwa abantu abanamavoti amaningi bebodwa manje bese kuhlangana abantu abanamavoti amancane. iANC eThekwini ithi iqemeke engeqiwantwala. So kwesengenzeka ukuthi khona okunye okuthene ingakho ngoba sizokwazi ukuthi sihloniphe nje sikwazi sikuyena umkhulu uMacengwane siyoxoxa naye mhlawumbe khona okunye siyokuzwa kodwa ke kufanele sithembise futhi ukuthi kuyokwenza ukuthi by ngesikhathi siqeda lezo ngxoxo mhlawumbe obusokhona umunye umbono ohlukile kunalombono wencwadi. Umchunu uthi usanethemba ke lokuthi uzokwazi ukusebenzisa ulwazi lwakhe ngakwezombusazwe noma ngabe iyiphi indlela. Izakhamuzi zaseLusikisiki esifundazweni Eastern Cape ucela ukuba kwandiswe amaphoyisa kule ndawo lokho kulandela ukudutshulwa kwabantu abayishumi nesishiyagalombili engobozana ngomgqibelo owedlule.
Ingxelo yamanani olwaphulomthetho ephondweni iveza isikhululo samapolisa eLusikisiki njengesinye sezikhululo ezihamba phambili kumatyala olwaphulomthetho nokudlwengulwa kwabantu. Ulutsha lwalendawo luyoyika ukuthetha ngengxaki olujamelene nazo kuba lusithi alukhuselekanga. Ukanti abanye abahlali bamemelela ukuba amapolisa makabonakale kwiindawo abahlala kuzo. Siyankonkozelwa ngamaphala ayasithatha ayasibopha asithatha asisezibhankini athi masizicofele ngokwethu le mali sinike bona. Siyamcela ke ngokurhulumente uba make sigadwe. Siyadlwengulwa, siyabulawa, singabantu abangomama nabantwana. Sicela makakhe urhulumente akhuphe amajoni ezeLusikisiki because apha eLusikisiki icrime iphezulu. Abahlali bakwamemelela ukuba inkqubo yobulungisa izame ukuwaququmbela amatyala angatsali. Ndiretshelwe umntwana last year ngoJuly, umntwana ona 8 years. Kuphele unyaka lo mfana engaphakathi alithethe utyala ku-excuses ba watshintsha igqwetha lakhe. Kucetywa ukuba kubekho inkqubo eziza kuqubisana nengxaki ulutsha olujamelene nazo. We're now trying to work towards launching social programs that run throughout the year so that people are groomed and that we don't have a situation where a condition or an ordeal such as this can reproduce itself. Inkonzo yesikhumbuzo yabo bathe basweleka iza kubanjwa ngecawe. NdinguNomzwane Lemngoma kwindaba ze-SABC eLusikisiki. Imbukelo thatha iqwayitolo kanti manje sibuya sizokuphathela udaba oluthini. Sifuna amapolisa alandele inkqubo zawo ezifanelekileyo esebenza nabezempilo basinike ireport ngendlela efanelekileyo. Undunankulu wesifundazwe Eastern Cape usecele imindeni eshonelwe ingane zayo ngesonto ledlule emva kokudla iphalisho okukholakala ukuthi belinobuthi ukuthi linde imiphumela yophenyo. Asikubingele sikwamukele uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi sizokwethula kusasa isinqumo esicoleni esifakwe iqembu iMK sokuvimba ukuhlala kwekhomishana ezabihluleli iJSC ngesonto elizayo njengoba umholi wale iqembu uDokotela uJohn Hlophe esanqatshelwe ukuba ingxenye yomsebenzi wale khomishana. Mbukela sikhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Umkhuzi wamaphoyisa eWestern Cape uJanene uThembisile Ephathekile uthi amalungu emba kodebomvu aphezulu komkhondo womnyombo wokwanda kwezibhamu eziyinhlokohlela efaka phakathi AK47 nokuyizibhamu esetshenziswa ukwenza amacala abucayi esifundazweni. Lo ngumqalo oqala wabo bathwasisiweyo kulonyaka mali ka2024 no2025 phakathi kwenani elimawaka alishumi abaqeqeshwa rhoqo ngonyaka kumaziko amapolisa. Kwabo babininzi bakhethiweyo ukuba bakwazi ukuzolwa lezo zigebengu sikwazi ukuzama ukuphelisa ubudlobongela kwi-communities esuka kuzo kwenzela uba wonke umuntu azifile khuselekile. Kusenjalo abasemagunyeni esipoliseni bathi baxhalabile linani elandileyo lwezixhobo ezinobungozi ezisezandleni zendlobongela. AK47 ngapha eMzantsi ngokulwazi lethu uba bakhona abantu abanelicense abangaba mbalwa kakhulu ayiso sixhobo sifumaneka nje ugunyaziso uba ube naso eMzantsi Afrika kodwa kumazwe angabamelwane bethu ziyasetyenziswa. Lamapolisa asanda kuqeqeshwa akuthi atyalwe kwizikhululo zamapolisa ezahlukileyo kweliphondo ngelokwaleka kumthamo namandla ukulwa ubundlobongela phakathi koluntu. I-theory le bayifumene apha ngokuzofuneka ngaba uyitesta ne-practicality ezinye inyanga ezintandathu baza kuba besebenza phantsi kwabantu abanamava police station ukubafundisa le nto beyifunde ngaphakathi beyenze ngoncakasana ngaphandle. Nomlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa.
Undunankulu wase-Eastern Cape Oscar Mabuyane ucele imindeni eshonelwe ingane zayo ngesonto ledlule emva kokudla iphalishi okukholakala ukuthi belinobuthi ukuthi ilinde imiphumela yophenyo. Ubekhuluma enkonzweni yokufihla kwazo lezi ngane namhlanje eMdantsane. Umfihlo dandathekisa inhliziyo wemveki ezineminyaka ephakathi komnye nemine. Ukusweleka kwabantwana kushiye insapho zabo zinxunguphele, abazali babo bezikhotha amanxeba ngapholiyo. Insapho ezimbini zesisithathu sabantwana zithi azikayikholwa into yokubhubha kwabantwana. Asazi masidanile noba sinyabile noba sithena but siva kabuhlungu kakhulu ngoba kaloku kwiifamily zethu umnombo wethu singabantu abangathathi intweni, but ke ngoku xa ufumana siba nanku umuntu ebenijonge kuye eze engumntana, umuntu xa kukho umntana ozayo uba nenjongo nje ngayo. Yenzeka kabuhlungu le nto sisenxebeni elingakaphuli kule nyanga ipheleyo esisandofihlo umakhulu wabo. Urhulumente wephondo leMpuma Koloni uthi unike amapolisa uxanduva lokuphanda ngokusweleka kwabantwana khona ukuze kufunyanwe yona nto ibabuleleyo. Sifuna ukuthi nje kumuntu wonke khona ukuze singadala enye ingxaki ngenye ingxaki masivumela amapolisa enze umsebenzi wawo khona ukuze amapolisa asinike isisombululo. Sifundela ukhulu ke ngaphambili kule nto yofuna ungxamisa amapolisa kuba kukho umoya nobushushu obungaphandle ngexesha lasenyobeni sifuna ireports kuthethwe into ezingadibenanga, so sifuna amapolisa alandele inkqubo zawo ezifanelekileyo esebenza nabezempilo basinike ireport ngendlela efanelekileyo. Dingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndisemdantsane. Undunankulu wesifundazwe iGauteng uPanyaza Lesufi uthi umnyango wezemfundo esifundazweni ngeke uzubhekane nengqinamba ezithinta isabelo mali. Ake sibuyele odabeni oluthe wengamele leli ihlandla lesine lohambo likangqongqoshe uSiviwe Gwahube lomkhankaso i-Listening and Learning Tour ufuna uqondisisa kahle izingqinamba ezikhona eminyangweni ezifundazweni ezihlukene kulandela ukuncishiswa kwesabelo mali umnyango kaMgcini Mafa. We know, and all of you know, that there are massive challenges in terms of fiscal constraints in our country. So we have to learn to do more with less. And this is why it's important for us to not only have a theoretical understanding of the system, but to have a far more in-depth and practical understanding of the system. Ugwahube uthi ulinde ukuzwa ehhovisi likaMgcini Mafa ukuthi bengasifaka nini isicelo sokunyuselwa imali. Umnyango waseGauteng wona uthi uzokwazi ukugcina ezawo izisebenzi. Can be rest assured, schools can be rest assured we are not going to be in the medium term, in the short term we will not be cutting anything, any posters. We have declared them as a province. So you have to let go on some of the things that we had or we enjoyed in the province to protect education in particular, followed by health and also the infrastructure that needs to create job opportunities and investment. Ungqongqoshe uthi sekusele izindlu zangasese zomgodi ezicela ama300 ezikoleni kuzwelonke. Owengamele zemfundo esifundazweni Eastern Cape ufundile kade uqinisekise ukuthi isifundazwe simngomumo njengoba sekuzama imivivinyo ka-grade 12 inhloso ukuthi isifundazwe siphumelele ngamaphesenti angama-85. Umnyango wezemfundo esifundazweni Eastern Cape uyawethemba ugrade 12 fakulonyaka. Wengamele zemfundo esifundazweni uthi abokulonyaka abafundi bazokwenza kangcono kakhulu ukunabanyakenye. For us is to intensify the product of maths and science, precisely because it's a gateway subject, not for the province but generally for the nation. Inhlaka ezahlukene beyibambe iqhaza ekulungiseleleni ivivinyo ka-grade 12 zakulonyaka. I-UWC-LGSETA project iqale ngoJune 2024 sijongene ne-STEM subjects maths ne-science kwi-grade 10 to 12 and sibakhuthaza ukuba bakwazi ukuya ekuyunivesithi. Abafundi baka-grade 12 ebebehambele lo mcimbi bazizwa bekulungele ngokwaneleke manje ukubhala. Ndiziva ngathi ndingakhuleka uba ndinganokuqinisa kwincwadi zami ngoba esikolweni balindele into yoba ibe ndim umfundo otshotshe ngentla kunabanye.
Ivivinyo zokuphela konyaka zihlelelwe ukuba iqale ukubhalwa mhla zingama-20 kwephezulu. Mbukelize yaguqa ebesikuphathele zona kusasa indaba zizosakazwa ngehora lesihlanu ntambama ngenxa yokuthi ke kunomdlalo khona ophakathi kweOrlando Pirates neStellenbosch FC ngehora lesithupha. Lo mdlalo uzobusakazwa bukhoma la eSABC. Usale kahle.